Yesu ashimwe abakunzi b'Urukundo gatatu TV muraho murakomeye murivyura. Yego ndaramukije abantu bose bumviriza ubutumwa nshikiriza, ndamukije abantu bose bari muri Facebook bakurikirana ibyigisho ntanga. Uwiteka Imana nabahe umugisha. Yego ndafite ikigisho uyu munsi, ikigisho cy'umunsi cyitwa itaranto arimwo arashaka inyungu. Haleluya bene data nshuti z'umusaraba. Yego abantu bahawe itaranto bariyizi, abantu mbese bagendana itaranto y'Imana bariyizi. Rero abandi mu ndababwira itaranto arimwo arashaka inyungu yavuye n'iyo taranto mwahawe. Uwiteka Imana nahabwa icyubahiro. Bene data nshuti z'umusaraba, abantu bose bari bwumvirize yego buno butumwa, ndabasabye ndabinginze muhe abandi kugira ngo abajejwe yego mbese abo bureba bubashikire. Yesu Kristo nahabwa icyubahiro. Reka dusenge hanyuma tubandanye. Uwiteka Mana nyiringabo, ndagushima uyu munsi mwami mw'iyi minota umpaye umwanya wo kuvuga ibyawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana nyiringabo, undungikire umufasha ari we umwuka wera, kugira ngo mwami Yesu angire neza nasame nawe avuge. Data mu izina rya Yesu Kristo, icyo wapanze icyo wateguye kibe nk'uko wagipanze Uwiteka. Ntaba ari njyewe nivugira, ahubwo aba ari we wivugira. Mwami Yesu Data wa twese, ndakweretse abantu bawe. Data ndakwinginze ubagire neza, ubahe umugisha. Mwami ndagusabye imbabazi Data, ugende ufungura imitima yabo maze ijambo ryawe ryinjire. Urakoze Data, ndirukanye imyuka yose mibi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Kristo Yesu, ndungikire uburinzi bukomeye buvuye iwawe mu ijuru. Urakoze Data, nsabye nizeye kuvyumvishije kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice 25 ku murongo wa 15 kugeza kwa 19. Yesu nashimwe cyane. Yego turasoma igitabo cyanditswe na Matayo igice 25 ku murongo wa 15 kugeza kwa 19. Nkuko nababwiye itaranto arimwo arashaka inyungu, nico cigisho tugiye kwega uyu munsi. Reka nsome mu izina rya Yesu Kristo. Umwe amuha itaranto 5, uwundi 2, uwundi 1, uko umuntu wese ashobora aja mu mahanga. Yego uwo mwanya uwahawe itaranto 5 aragenda arazicuruza, yungukamwo izindi taranto 5. N'uwa 2 abigenza atyo, yungukamwo izindi 2. Ariko uwahawe 1 arigira yimba mu kuzimu, ahisha amahera ya shebuja. Hashize igihe kirekire, shebuja wabo bantu aragaruka asuzuma ibyo yabasigaranye. Amena. Reka nsubiremwo ayo magambo. Umwe amuha itaranto 5, uwundi 2, uwundi 1, uko umuntu wese ashobora. Urumva yamuhaye uko umuntu wese ashobora, aja mu mahanga. Uwo mwanya uwahawe itaranto 5 aragenda arazicuruza, yungukamwo izindi taranto 5. N'uwa 2 abigenza atyo, yungukamwo izindi 2. Ariko uwahawe 1 arigira yimba mu kuzimu, ahisha amahera ya shebuja. Hashize igihe kirekire,
shebuja w'abo bantu aragaruka asuzuma ibyo yabasigaranye. Amena. Yesu Kristo natugirire neza. Yesu Kristo natugirire neza bene data. Kuko igihe cyo kwishuzwa inyungu kiriko kiregereza. Aba n'abantu mbese yasigiye itaranto kugira ngo bayicuruze. Nubwo yayibahaye, ntabwo yayibahaye ngo bagende bayibike, ahubwo yayibahaye kugira ngo bagende bacuruze bungukemo izindi taranto. Haleluya. Bungukemo izindi taranto kugira ngo shebuja wabo niyagaruka mbese bamwereke itaranto y'inyungu. Yesu nashimwe cyane. Ariko harabonetsemwo umwe bamuha itaranto imwe, aragenda aracukura ikinogo maze ashamwe ya taranto arafurira riraramira. Bene data nshuti z'umusaraba, hari abo Imana yahaye itaranto. Mbese dushatse itaranto ishatse kuvuga ngo cyangwa se isobanurwa ngo iki? Itaranto ni ijambo ry'Imana. Imana yahaye abantu bayo. Haleluya. Imana ntago yahaye abakozi bayo gusa, abapasiteri, abarepresenta. Oya, hariho n'abandi ku ruhande Imana yahaye itaranto kugira ngo bagende bayicuruze. Nk'aba evangelisti, abavuga butumwa barahawe amataranto kugira ngo bagende bacuruze. Ariko mwene data, nimba uzi ko wahawe itaranto, ndakubwije ukuri ko nyene itaranto arimwo arashaka inyungu. Hariho abagiye baracukura bashamwe ya taranto barafurira. Ariko ndakubwire mwene data, mbese iyo taranto wahawe urimwo urayikoresha gute? Mbese woba urimwo urayicuruza kugira ngo shebuja cyangwa sobuja niyagaruka uze umwereke inyungu? Haleluya. Yarabahaye itaranto kugira ngo mugende muyicuruze. Haleluya. Kugira ngo mugende muyivyaze inyungu. Haleluya. Kugira ngo shebuja cyangwa sobuja uwabahaye itaranto niyagaruka azasange mbese hari inyungu y'izo taranto. Ariko mwebwe ibyo muriko murakora, muriko murafata itaranto mukayimbira mukayifurira. Yesu natubabayire kandi natugire neza. Haleluya. Itaranto ni ijambo ry'Imana. Uko mbese gucuruza itaranto ni kuri uvuga ubutumwa. Haleluya. Ni kuri ugenda uvuga ubutumwa. Inyungu zabukuyemo ni bariya abantu bazaba mbese bavuye mu byaha. Haleluya. Bariya bariko arumva iryo jambo ry'Imana maze bakihana bakava mu byaha. Niyo nyungu Imana irimwe iragushakamo. Imana niyo irimwe iragushakamo mwene data uzi ko abikijwe itaranto. Nta yindi nyungu Imana imwe irashaka kuva kuri wewe atari bariya barimo barava mu byaha kugira ngo bakire Yesu Kristo umwami n'umukiza. Baraguhaye itaranto kugira ngo uyicuruze unguke uzumwereke inyungu. Ariko wewe ikintu uri murakora, ya taranto warayifasha urayicukurira maze urayifurira. Ubu ibintu uri murakora, ubu ukuntu uri kurakora, uri murabwira abantu ibintu by'isi gusa bitato bizana bajana atana kamaro bizana bamarira, ari ibintu bizabagumiza hangaha mu isi gusa. Bene data nshuti z'umusaraba, abantu bari mu vyaha mukabareba mukabareka. Mbese abasambanyi babaye benshi murabareba mukicecekera.
mbese icyo mwebwe muri ko murashaka inyungu, mwashize indi imbere, mwashize ibyubahiro imbere. Ariko bene data, mumenya ko ibyo atari byo Imana yabahamagariye. Imana yabahamagaye kugira ngo mugende gushaka iriya ntama yazimiye. Iriya ntama yazimiye niyo Imana yabaturanirije kugira ngo mugende gushaka. Itaranto mwahawe muri ko murayikoresha gute? Itaranto mwahawe muri ko murayikoresha gute? Ko nyene itaranto arimwo arashaka inyungu ivuye mu iyo taranto. Isengero zanyu zuzuyemwo uburyarya, ubusambanyi, abarozi bibereye mu isengero zanyu. Uko baje ni kubasubira inyuma. Iyo baje mu rushengero rwanyu bakuramwo bya jambo ngo Imana ije kubaha amamodoka, Imana ije kubaha amazu meza, Imana ije kubagira neza, Imana ije kubakira urugo, Imana ije kubakiza indwara. Ibyo byonyine ko ari byo bafata bagashira mu mutwe bakajana. Ariko ijambo ryo kwabwira riti nugende wihane kubwe bwo mu ijuru bwegereje, ibyo bakabibura bagaca batana bya byaha binjanye mu rushengero. Cyangwa se ugasanga bamwe baje bafite imizimu 2 bataje bafite 6. Kubera iki? Mu rushengero huzuyemwo ihene, ihene zabaye nyinshi kubera ko atajambo ry'ubugingo bacyumva. Ndakubwiza ukuri mwene data, nyene itaranto arimwo arashaka inyungu. Ibyo ukora byose wirengagiza, umenya ko nyene itaranto arimwo arashaka inyungu. Uzasanga baje wiyambitse ubusa, ukabareba ugaceceka, icyo babwira amagambo meza gusa anezereza amatwi yabo. Urazi ko mu rushengero usanga huzuyemwo abasambanyi, urabimenya ntagire ikintu na kimwe ukora kubera ko baba ari ababosi, uzi ibyo baguhereza ugaceceka kubera ko hari ibyo bashakaho. Ndakubwije ukuri mwene data. Urazi ko kuri wa munsi uzabwirwa ko utazwi? Urazi ko uzabwirwa ko utazwi kuri wa munsi? Uzakomanga nta muntu azagufungurira. Itaranto mwayikoresheje nabi. Mwaragiye muracukura murafurira, muyishiramwe, ahubwo mwebwe muca mutanga kuvuga iby'iwanyu, iby'inyungu zanyu. Mushaka kama imiryango yanyu ibaho, mushaka ko mbese muronka amafaranga. Muragenda mugafata amafaranga mugashira muri banke, mukagenda gufata amantuzenye amazu meza mukagura. Ariko ntago mwigera mwiyumvira ubugingo bw'abantu mwabikijwe. Ntago mwigera mwiyumvira bari Imana yababikije ko mukwiye kubahereza ijambo, bakarya ijambo kugira ngo ntibaze barimbuke. Mwene data uri muranyumviriza, niba udashaka guhindukira, umenya ko igihe kije kandi nicaza uzakomanga. Nta numwe azagira iki? Nta numwe azakumva.